Kwedigiro boko murethirio Miro TV orina kagita gakega gakurombo betikire kwa gitio gekinene mpombe kuthurwa ngikumenyithia jarajari kiri metha yetu ya Nteto cha Miro TV muthenya ni ukambita kathure wa Mburugo tukiambiria na Nteto chetu ni gutwika enderia kigina kia mwaka cha 2025 kweta 2026 kirigiri kuthira riu akari kumankobo gicigo mbunge kia South Imenti ni bachumiritie na kurita mararamiko jao bakiuga gutikio kana gutimirandi aweti na mbere bagunika kumanena thirikari ya kaunti ya Meru rungu robishi wa gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia bekari ya kariba bogete kinya oti maendeleo bonete kinya kumanena thirikari nene aranandi bakoria atari mathabu kuigwa abakithithio chunguni na kuthingatiria kuria mbeche cha kaunti chiudirite na kurigi gutegera boria chitumikite kiwatho bakiaria karibaba ibogete bakathura gavana kuringana na uritingo gebwawe bakiuga batikuona bakithura gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia kiri kithurano tuthengerete kia 2027 Jeffo Getumai na ripoti iji nabo akariba nkubu ni baugite bationete mirandi ya witi na mbere kuma ki gavana wa Meru Mutuma Ntwithingia ni ara baitite migambo iji nyuma ya mutongeria uju kuthiria banjeti imwe ya mwaka jwa 2025 na 2026 ari utongeriene nkuruki ni baugite nuntu mutari mathabu ariuga gavana uju nethirite agitumira mbeca cia thirikari nethire akimenya gavana Mutuma Ntwithingia kinyawe ni mutongerio maendeleo maratasine maendeleo jonthe jetho je maratasine yake lakini ukeja groundine ote maendeleo ja kuoneka chanko boke yo thioro ko kono ureka ri finance ugo atwika imto itete ngugi tutethwa twina njira ithokiojo kagutwika wana biashara batikomba gwita nkobo ukeza kweza nkobo batutu ya itibogo tibara banene lakini nkobo niyo ina rukorora rwingi nkobo street cha nkobo tutona kaburo inyemwe ya Mutuma nkobo yozori marinya uketa thokone yongwa tutiona kirinya kia mate nkobo yozori rukwake ingi tutigerie tukureterwa ndawa cia korera oni ngwetekio tekio gavana Mutuma athithiritie antu ba South Imenti na oni ndemo kario South Imenti Mutuma Ntwithingia ugo kuma kawira mwanga acarauma guti maendeleo twarara tonete ndene South Imenti mbeca igu atwika no ntuite kuoneka ground-ine na kaunti-ine kaba aritaira kawira ite eja kurita ngugi kumbe arita kawira beja kuria mbia na nde ali gutebu ou nkurukia karibaba ni borite rwangiro thuthuria EACC kuriunga ja kaunti ya Meru kuthujora gavana ou atumirite mbeca cha thirikari ni untu gutikio buru gavana uju ethirite akiretera akari mbeca uci thithiru uchunguzi gethera itumiri na wanasiasa bau bangi ichokue kaunti-ine katugatura thura antu batina maende antu murume ba ai batwairiria kawira eta ewo tengo gikuoneka ni kumanisha mbeca iu kwino ciumba kwa itumiri kungi na nau itumiri kungi ni batere kuthingatwa ikonekana ni itumiri kuna mbeca irarankire Mutuma namba 2 irarankire Mutuma namba 2 inkona ici aretere gukungumana na aria kenda ethio namba 2 EACC bo batere otoriungira na bukariunga ofisi nenge riunge ni ofisi ne ya gavana Mutuma Ntwithingia ura we kuthaiti no nto tutikuona utumiri bwa mbeca iu bwe arari no ethire inyomba cia wagwita gwaka na kugura ingi Karen kintu kira tumba kuwa tonga kabao kara twikirite ara kaandikwa kira itu road gute kintu tuonete nkubu kumania na mtuju bakirikiria ni boritie gavana uju agata kanya kawe kwija imenti kuromba kura ni untu jora aregete kureta mirandi ya witi na mbere kinya batithira bakimwa kura ciao kuma to gutethia to gwika gitine me South Imenti gutethirie gwika gitine kiu MCA betu ibo bakinda na ugwe bakuririra giti beta mwanka na ara bakinda na Nteto era otonya gitine na batu turi antu ba South Imenti tuturigitie na Mutuma to kwiro keja kuturomba kura cietu 2027 ugo manto ya after Mutuma agasi stress kuya kuromba kura utekio
Gutekio Bruno ntu gutekia kuthithia. Gutekio kabisa. Mwaka juju eje tanga yente tela ya tu thanire ndabene tumbe kweberia mtu turete viongozi babega bara bena ne buru tuteko mwanda kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Nawe Caxton Miungi uria ni mwandiki munene wa kiama kia Njaja kaunti ya Meru na ugite sukuru nyingi ni chigokorokera mathina ja wagibwa mbecha akinya nyuma ya kigina kurekerwa na kinya thirikari kuga ikarekeria mbecha cha capitation akiaria ugite kuringana na thirikari nire mikurita kana nire kurekeria kigina kiu na njirire baterie onto ugite kigina kia mbere akibateria kurekerwa kichunche 50 na first term akigena kia biere kia chunche 30 kibateria kurekerwa na second term ya ijire na kigena kia kichunche 20 kibateria kurekerwa na term ya 3 akiuga waki bwambechi ni botomete sukuru achimba kwethoro igita na mbere bwega mutugi wa Kiambi katwire nkuruki. Caxton Miungi mwandiki kirerwa ngirwa Njaja kaunti ya Meru na ameneretie thirikari nene kumana na kiria kuganiremetwo gututira kithomo aja nthigurune akiuga cukuru Kathumba ni gukurukira kinyamara kia wagibwa mbecha kwithira thirikari itakurekeria mbecha iji kuringana na mutaratara. Thirikari is supposed to connect a capitation 50% first term, second term banenkanire 30%, third term banenkanire 20% kibeza wili kunenkana chionde. Lakini ya 50% first term itireja, second term 20% itija 30% dira. Na ya first term wila batere term balance. So I know for certain secondary school, it has got a balance of 32 million kumake thirikari. 32 million. Na utakana ande atukonte bara ba supply to ko aba bagwite principal mbesa na atenai na siasa yarigiro kameme na thirika inenenkanire ni ontore Miungi kuria bunge gukaukia maguru kuona kinya kire budget irathomero ruarua kithomo muno kia namba primary gitetegeri bwega budget irathomagwo we have got 26.4% ya mbere ministry of the administration and engagement na kwenda kwena increment ya 81.something%. When you go to primary school banengeri 7 billion na nojo banengeri last year ato projected ka primary school ite kwenda growth kani hata. Those are things that we want our MPs to go and ask there. Teba kuruka jamaa tu kwenda kwa jamaa tu jamwe, because primary school is the backbone of every education in Kenya. Kwenda mani wongo Miungi uria wonanite wirubwa guchwa gite gia seneta wa Meru augite agatigira na kuthingatira mbecha cia Mumeru kuona mirandi tema ukune akithithikite. Tunajua kuna barabara ambazo ukienda kwa vitabu zimetengenezwa lakini pesa ziko kwa mfuko. Kuna miradi ukienda kwa vitabu imetengenezwa lakini pesa iko kwa mifuko, lakini kwa ground hakuna kitu. Hello? Tunaelewa? So those are the kind of things mimi I will not stomach. Lazima niseme because kazi ya senator sio kufanya ni kwenda kuleta pesa huko viongozi watumia huko. Sami sitanyamaza nikiona watu wanatumia pesa. Kiromba riu wa Meru gwita na mbere gutetera mirandi kumakira thirikari nene kwithira Ruto nowe rais wa nthiguru tiere ne dingata wa hii hai ndago ubwe tegemewe kuga u tiere ne dingata wa hii na hai no president of the Republic of Kenya na no tiere na tekara uma dingateni mwaka ugoti bwetu tuone bugwitai ugoti bwetu bugwita ngugi amwe na mangana. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi. Ibwega mutugi wa Kiambi nonto bwa riboti unonto kongena kunegoteka gavana wa Meru Mutumantu Ethingia muthenya jwa goro na rarugoreria wa kibwa maternity kire dispensary ya Kibiro ira kukurukira MCA wa Thwana Muchoi aria akiaria Mutuma ugete ageta na mbere kugwata mbaru murandi jo na gutigera kariba gonto kou abatira kurukira mathina kagita karia bakwewana ikagitene okau kinya
Kinya MCA Jim atarĩrĩte mathĩna njara bokurukira yario Kinya wagi bwaroje wakagita kau gavana akiuga agatigĩra akomba kuthirwa akirikia na kuthiria mathĩna jau. Ameru itutwire twina thirikari cia county ngai embere tutiringirwa kura ya mweri jwa enana tuchiere twetu twanthuki ya kira munyana echonge tetu twiriko tetu tukurua thai twana turithira turirite kou twana gutubathire gwithira turirite kou twana mana tanthatu meamanga bana yara makoro batwire na mbia ciena inya kutu bakeya be na mbia ciena iwete to ino nto chiekerwe ciena nto orona nto mbete ciena morari mutuma noe bala ite mwaka yo mwethere kuo na batwe anto tuitha mbete cia campaign te barabara tukwenja nende kabo mbo twinga batwe na mucho ino nto tuthena bio bonenkera baube na mbete ciena kutu bare tabo karea kura ni ono mutuma kurubo nde bakareta na inyaka wera nontu ariire meakere na nusu atenja ka barabara ya kainya we toka itha ciawe Kinya we areta butira turendo mwira ongele nya ng'ombe atureta ira ng'ombe mwemwe kwenda kuiwa nontu we no twenda na inya kiwondi yetu na bandu ngwiru kuburi turitete na kwenda ogura ngwicha kwiro tutethetie barabara mwana nkoro chukuru tekinyeka twikirite barabara manamu 3.7 kilometers kango mwanka kilodora kumwenda twikirite barabara kilomita inya maramu oni kiroto gran turankirota kabisa na vile ndiraira ko ichibitare ngabana yomba kubwantu babaraka kuruma wasiuru irware ngabana twina wea ana bara bonde bairie becherero isiulu irware ngabana nkurombo ntethie matanete to medhirie araka boro kombe kanye kombe kamuru gwembere mbere twita kurene to medhirie la baro trero rurare ruare utumba kumenya muri oyo literanto ba nandero machine era ke tiganya westi narere imiathene yake na isiolo narere nako kongine gutwika bamwe bakari kumagitembene aja kaunti ya Meru ni boreti ya Meru kugwata mbaru indikithiana Kinya mubango aja gwaka State Lodge na ya strip ndene itura bakiuga ni mibango irigeri kureta weti na mbere na Kinya gukiria uchumi bwa kaunti ya Meru bakiaria karibaba ni baugete itura riri ni rigeri kugunika muno ara bakiaria andikinte to baugete boreti ya kari kuigwa bakigwata mubango juju ni kwithirwa ti mibango yonthe ya thirikari ibateria kwithirwa ikingirwa imwe ni kureta uguni nikagitani na baugete murandi juju ni jwirigeri kureta onjurithia mwanya ndene ya kaunti ya Meru kuruguria twanya twangoge na nguruki kureta gukiria uthondeki bwa mirandi ura wina riboti jini Motugi wa Kiambi. Gikundi kia bunge la mwananchi kuma Northimenti ni barombete ya Meru kuamukira mirandi ya thirikari na njara cio ijiri